Hawaasi quchumira loonsani latishshuna dimokiraasete loossa areeffattinota busulenna wo'munni wo'ma tekinoloojetenni irkisantinota assati loonsani hee'noonnita quchumu gashshoote egensiisi. Smart Hawaasa yaamantanno inisheetive loosu aanosiinsanni harinsho aana quchumu loosu massagaanora qajeelsha uyinoonni Yisaaq Fiqiruu amanyoota ronse. Smart Hawaasa Initiative quchuma hawinanne waan teekko latishshu loossa qinaabbino teessaanotenna daa'ataanote injiitinotanna ga'labbitte assate hayyooti. Hayyo rakkinota jete soorro lifitino gashshoote ga'labbo hodhishshu rosu fayyimmatenna labbeemme handaarubbara sufantino doogonni xaadisate hayyooti. Smart Hawaasa kalaqate Initiative layse quchumaho deerruunni noo massagaanora hedo cu'mishiishate qajeelshano yinoonni. Tenne anara quchumu aantichu kantiibi Tsaggaayee Tukehu xawisino garinni quchumaho uyinanne owaante ariiffattinonna tekinoloojetenni irkisantinota baalante handaarubba qinaabbinota assate loossa hananfoonnita kule aantetino qinaawino garinni quchuma woyyeessate loonsani loosooti yaanno. Smart Hawaasa Initiative program ሐዋሳን እጅግ ተመራጭ የሚያደርግ እጅግ ምቹ ከተማ የሚያደርግ ለኑሮ የተመቸች ለኢንቨስትመንት የተመቸች ለቱሪዝም የተመቸች ከሁሉም በላይ ለነዋሪዎቿ ለጎብኚዎቿ አስፈላጊውን የምታቀርብ ምቹ ከተማ የሚያደርግ ኢኒሼቲቭ ነው። ስማርት ሐዋሳ ኢኒሼቲቭ ሐዋሳ ዱራሚኖሃ ኢንጂኖሃ Herate investimentetenna turizimete injino assate waatamaanote hasiisannore shiqishate dandiisisanno assateeti. Quchumu ga'labote loosu irkisate lowo geeshsha yanno mitino kaameerra qanseenna agarsiisan anfoonni yoote mini owaante dijitaale ikkitin wole uurrinshubbano way fayyimmatenna labbeemmeri owaantubbano hanaffino አስጀምረናል። እዚህ በተጨማሪ የፍርድ ቤት አገልግሎቶቻችን ዲጂታላይዝ ሆነዋል። Smart Hawaasa kalaqate Initiative Hawaasi quchuma doodhine hee'nanni dadda'linanninna daa'antanni hassate heexxootiye tenne affinonna aanteteno jawaatte massagaano kalaqate qajeelsha akkasino buutisino. ሐዋሳ ዓለም የደረሰች እንድትሆን የማድረግ ስራ ነው የሚሆነው። Hawaasa kalqeellitinowa eelishate loosooti. Loosonke tekinoloojetenni irkisantinno busultinnonna rakkinore assate harinshooti. Massagaano konni garinni qajeelchine qixxeessatenni Smart Hawaasa kalanqanni. Tini Initiative hajamaanote uyineemmo owaante lifixxinota assate quchumu tajete amanyoote busulsatenna silaancho assate kaa'litannonkete. Quchumu gashshootu ikkadimmano leddannonkete. Barraho qajeelsha uytino bissanni mitto ikkino Dr. Groom Katami Usibdoonni Smart quchuma yaa teessaanote injiinoha roore waanti tekinoloojetenni massagaantanno assate doogooti. Kuni qajeelshi addi handaarubba massagaano hedo cu'mitanno gede kaa'lanno yinu. እስካሁን በተበጣጠሰ ሁኔታ የተለያዩ ነገሮች ይሰሩ ነበረ። Dhageesha addi loonsanni keeshinoonni loosa labishaho ga'labbote way securitete kaameeraattono kompiiterenna tekinoloojetenni irkisantino owaante uyinanni keeshinoonni techo xaadinke kayinni owaantuwa qinaabbino garinni dandiisisanno qajeelshaati. Smart City yaa tekinoloojetenni horonsi'ne teessaanotenna daa'ataanote heeshsho shota assate ግንዛቤ ለመፍጠር ነው። Ledoten hodhishsha dijitaalaayize assatenni dano ajisha fayyimate owaante hajamaano hasi'ni garinni afidhanno gede kaa'la hattono addi owaantubba afidhanno assanna laweemmeri kunni bisootino yaanno. የኢንቴሊጀንት ትራንስፖርት ሲስተም ጋር ካቀናጀነው ደግሞ የሳይክል ተጓዡም ባለመኪናውም ባለሞተር ሳይክሉ hodhishu ledu xaadinsu morono shalleettennihu lamu goomi motorehunna kaameelunnihu mittowa kibbantanna dano kalaqantannokki gede assa mittete. Loonsani loossa quchumu deerrinni massagammanni mixo heera hasiissanno. Itoophiyaho Smart Hawaasi